Ndabasuhuje abantu banjye. Hari hashize igihe tutabagezaho amakuru ajyanye na siporo, ariko zari impamvu zacu, zari impamvu z'ibihe twari turi mu gihe cy'icyumweru cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Niyo mpamvu tutabagezagaho amakuru ajyanye na siporo n'imyidagaduro. Ibintu byose byari byarahagaze. Mwihangane rero, ngiye kubagezaho amakuru burije hagati ya saa 7 na saa 8. Ubu twatangiye undi munsi. Ni amakuru mbonye numva nabagezaho. Hari amakuru y'imikino tutabashije kubagezaho ajyanye na Champions League, imikino igiye itandukanye, na babandi bakunda aya majoro yo kuwa kane, ndavuga aya makipe nyine arimo za Liverpool. Mwibuke ko za Liverpool zatsinzwe ibitego 3. Liverpool yarakinye kuwa kane, ubwo nyine ndavuga babandi bamenyereye kurara amajoro kuwa kane, ariko amajoro y'abagabo yabaye kuwa gatatu no kuwa kabiri. Hari amakuru rero nari mbonye, ndavuga ati reka mpite mfata kano ka video. Ndi mu rugo mwumva n'ijwi ntabwo rimeze neza, mfite akantu k'akagiripe. Nimubona nsomye no kuri ka cyayi karimo tangawize, mumbabarire, ntabwo ari ukubasuzugura. Hari amakuru mbonye. Makuru ya mbere nyahere ku mukinnyi ukomoka muri Zambia. Umukinnyi ukomoka muri Zambia twamenyereye cyane, twakunze kumubona mu ikipe ya TP Mazembe. Abantu bakurikiranye za TP Mazembe za 2012, 2013, 2014, uwo mukinnyi mwaramubonye. Uwo mukinnyi yitwa Blaka. Blaka yakoze impanuka y'imodoka. Impanuka y'imodoka yayikoze kuri kino gicamunsi. Ibinyamakuru byinshi byagiye bitangaza yuko yashizemo umwuka, ariko siko biri. Bamujyanye ku bitaro bya CHUK byo muri Zambia, bigaragaza yuko akirimo umwuka, ahubwo ari muri koma. Niyo mpamvu rero aya makuru ndabonye, ndavuga ati sinayihererana, ndavuga ati reka mpite mfata akavideo. Andi makuru yandi ni amagambo umutoza bita Mikel Arteta utoza Arsenal amaze gutangaza. Amaze kuvuga yuko bamubajije ku mukinnyi Timber. Aravuga ngo Timber aracyafite intambwe yo gutera. Imyitozo yarayikoze neza, ni muzima, yarakize, ariko agomba gukina match imwe mu batarengeje imyaka 23 b'ikipe ya Arsenal kugira ngo agaruke muri kipe nkuru ya Arsenal. Namara gukina match imwe azahita agaruka hehe? Mu kipe ya Arsenal. Ku nkuru nziza ku bakunzi b'ikipe ya Arsenal, match irangiye mu kanya y'ikipe ya Bayern Munich, aho imaze gutsinda ibitego 2-0, imaze kuvunikisha umukinnyi wayo Kingsley Coman. Amaze kugira ikibazo cya injury. Kingsley Coman amaze kugira ikibazo cya injury. Biteganyijwe ko atazongera kugaragara muri ino sezo, ahubwo bateganya yuko niyongera kugaragara mu kibuga azagaragara mu gikombe cya Euro mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, Le Bleu, kizaba mu kwezi kwa gatandatu. Urumva afite hagati y'ibyumweru bigera nko ku 8 cyangwa 9 akiri mu mvune. Ni inkuru nziza ku bakunzi b'ikipe ya Arsenal, akaba ari inkuru mbi ku bakunzi b'ikipe ya Bayern Munich, kuko bafitanye umukino kuri uyu wa gatatu wo kwishyura, kuko match ibanza bari banganyije ibitego 2-2. Bongeye kubaza Mikel Arteta, baramubaza se ku mutoza Unai Emery. Unai Emery ni umutoza wa Aston Villa, bateganyije guhura uyu munsi kuri kino cyumweru
aho bagomba gukina match ya shampiyona. Iyo match ya shampiyona ikaba iteganyijwe yuko izagaragaza yuko Arsenal iguma ku mwanya wa mbere cyangwa ifata umwanya wa kabiri cyangwa wa gatatu. Impamvu z'uwa mbere, wa kabiri cyangwa wa gatatu, ubu ngubu Arsenal iraye ku mwanya wa kabiri. Ikipe ya Manchester City niyo iraye ku mwanya wa mbere, imaze gutsinda ikipe ya Luton ibitego 5-1. Ni ibitego byinshi, bigaragara yuko ikipe ya Manchester City iri seriye. Yagiye Santiago Bernabeu, bapfutse Santiago Bernabeu, batse UEFA uburenganzira ngo bapfuke stade ya Santiago Bernabeu. Abayizi murayizi yuko bayifunga, barayifunga kugira ngo urusaku rw'abafana rubasakuriza ikipe ya Manchester City bayitesha umutwe. Ariko byabaye bya bindi by'umupira, ikipe ya Manchester City ibasha kubabonamo ibitego 3, nubwo n'ikipe ya Real Madrid yaje kubabonamo ibitego 3. Match irangira Santiago Bernabeu bangarije ibitego 3-3. Kuwa gatatu baraba bari Etihad, aho bamaze gutsindira ibitego 5-1 ikipe ya Luton. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Manchester City iri ku mwanya wa mbere n'amanota 73, ikipe ya Arsenal ya kabiri n'amanota 71. Bivuze yuko ikipe ya Arsenal uyu munsi iramutse itakaje byaba birangiye. Ikipe ya Liverpool ni iya gatatu n'amanota 71, hakazamo ikinyanyo cy'ibitego 9 kuko ikipe ya Arsenal izigamye ibitego 52. Ikipe ya Liverpool ikaba izigamye ibitego 41. Niyo mpamvu nari mvuze ko ifite kurara ku mwanya wa mbere cyangwa kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu, kuko na Liverpool nayo irakina uyu munsi. Si yo mikino yonyine yabaye mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya Manchester United nayo imaze gukina match yayo, aho imaze kunganya ibitego 2-2, nabwo birangiye nta gica. Ikipe ya Manchester United ibonye igitego cyo kwishyura ku munota ni nk'ari uwa nyuma, aho cyatsinzwe na kapitene wayo kuri penalty, kandi nabwo wabonaga ko ikipe ya Manchester United igerageza ariko bikanga, kuko ikipe ya Bournemouth yabanjije igitego, ikipe ya Manchester iracyishyura, Bournemouth ishyiramo ikindi gitego, ikipe ya Manchester United ibasha kucyishyura. Ibitego bya Manchester United byose byatsinzwe na kapitene wabo Bruno Fernandes. Igitego cya mbere yatsinze, cya kabiri yagitsinze kuri penalty, babasha kunganya amanota, babasha kunganya ibitego 2-2, bagabanya amanota, itwara inota 1. Byatumye ikipe ya Manchester United ikomeza kugenda isa nkaho isigara inyuma, kuko kugira ngo ibe yabasha kugera ku mwanya wa 4 ukure ikipe ya Aston Villa biragoranye. Aston Villa ifite amanota 70, ikipe ya Tottenham ifite amanota 60. Ubwo urumva byari busabe ikipe ya Manchester wenda kuba yatsinda ikava ku manota 50 ikagera wenda 52, akasema mu cyanya cy'amanota 8, kuko ubu ngubu ikipe ya Manchester United iri ku mwanya wa 8. Niyo mpamvu rero ikipe ya Manchester United bikomeje kugenda bigorana cyane. Ikipe ya Chelsea yo ibereye ku mwanya wa 9. Abakunzi ba Chelsea mukomeze kwihangana, wenda mukomeze murebe imikino iri imbere yanyu, ariko nayo ntabwo yoroshye kuko mufitemo umukino uzabahuza n'ikipe ya Arsenal, kandi Arsenal nayo ishaka igikombe. Urumva kugira ngo namwe ikipe ya Chelsea ikomeze gukina irebe ko yakwegera imbere, izabashe kujya mu marushanwa wenda y'i Burayi. Ifite abakinnyi beza bakiri batoya, ariko biragoye. Babaje rero ku mutoza Arteta, bamaze ku mutoza Unai Emery, baramaze se umutoza umubona ute? Ati ni umutoza mwiza, umutoza wakoze byinshi bigiye bitandukanye, ariko ndamwubaha kuko yujuje imikino 1000 muri kariyeri ye. Yagiye akora imikino myinshi mu bihugu bigiye bitandukanye,
abonamo byinshi bitandukanye, aratsinda ubundi akanganya ubundi agatsindwa, ariko ndamwubaha kuba yujuje imikino 1000 muri kariyeri ye ari umutoza. Asoza avuga yuko match bafitanye uyu munsi atari match izaba yoroshye, ariko ateganya ko agomba kugira iki kuyitsinda. Tugarutse inyuma muri Champions League yabaye kwa kabiri no kwa gatatu. Kwa kabiri habaye imikino 2, aho ikipe ya Manchester City yari yakiriwe n'ikipe ya Real Madrid, Arsenal yakiriye ikipe ya Bayern Munich, aho match ya Arsenal nyuma yaho havuzwe amagambo menshi bibaza ku musifuzi uburyo yasifuye n'uburyo bavuga ngo yasifura Arsenal nabi. Iyo urebye nyuma amashusho nawe ni umuntu byagaragaraga kuko yagombaga guha ikarita umukinnyi Harry Kane ku nkokora yari yateye Magalhaes. Ikindi yagombaga gutanga penalty ku muzamu Neuer ubwo yasigaranaga ukuguru kwa Saka. Ni ukuvuga ngo umusifuzi yaje kubireba aravuga ati njyewe angle nabaga ndimo ntabwo nabashaka kubibona, ariko nabaza VAR ikambwira yuko nta kosa ryabaye, atari ko bisabiye imbabazi. Banganyije ibitego 2-2. Ikipe ya Arsenal iramara gukina n'ikipe ya Aston Villa, irahita ifata rutema ikirere mu ikipe ya Arsenal. Mbona ko ku ndege ya Arsenal kenshi banditseho Emirates ihite yerekeza mu Budage, aho igomba guca cyane na Bayern Munich kuri Allianz Arena. Allianz Arena ahazabera match ya Arsenal, ni ukuvuga ngo ntabwo bazaba bafite Kingsley Coman Bayern Munich. Iyo kipe ya Bayern Munich biteganyijwe yuko izakira Arsenal n'abari abafana. Mwibuka yuko Arsenal yari ifite nako Bayern Munich yari yarahanwe kuri match iri ibanza, bari barahanye nta musifuzi n'umwe, nako nta mufana n'umwe wari wemerewe kuba yagaragara ku kibuga cya Emirates, ariko ubu ngubu bizaba ari ibindi. Banganyije ibitego 2-2. Match Arsenal yari ifite mu ntoki, ariko bitewe na experience nkeya navuga wenda y'abakinnyi bamwe na bamwe bagiye bagaragaza nko ku ruhande rwa gatatu rwa Kivio, aho umukinnyi Lolo Hassan yabashije kumuzenguruka aramujyana ageze mu ruga rw'amahina, nta kundi kuntu byari bugende. Myugariro wa Arsenal Saliba abasha kumutega, babaha penalty, babatsinda igitego cya kabiri. Igitego cya mbere Magalhaes yamuhaye umupira guhindukira biranga, nanone Hassan aramanukana, Gnabry abasha gutsinda igitego cyo kwishyura. Ariko igitego cya mbere cya Arsenal cyari cyatsinzwe na Bukayo Saka, igitego cyiza cyane gifite kuzamura ibitego byiza bya kimwe cya kane bya Champions League. Ni ukuvuga ngo babasha Arsenal iza guturuka nyuma, umucunguzi wabo Trossard avuye ku ntebe y'abasimbura abasha kwishyura igitego, hamwe na Gabriel Jesus wakoze akazi gakomeye cyane mu rugo rw'amahina, abasha gukontorora defense ya Bayern Munich kugira ngo babashe kwishyura. Ariko match yo kwa gatatu izaba ari ibindi. Niko kuri iyo saha nanone bari barimo gukina ikipe ya Real Madrid yacakiranaga na Man City. Ku kintu cyagaragaye kuri Real Madrid hagiye hagaragara ikintu cya mentalite cyane cyane ku muzamu. Ibitego bagiye bamutsinda wabonaga hagiye harimo amakosa. Runini yari amaze iminsi yitwara neza. Igitego cya mbere Bernardo Silva yamutsinze yapangishije urukuta, bigaragara yuko asatayezamu. Bernardo Silva bayamubonye yohereje umupira uremereye, yagiye kuwukuramo tayari inshundura zamaze kunyeganyega. Ariko natwe kubwo inshundura zinyeganyega nibyo byishimo byacu, tuba tugira ngo inshundura zinyeganyege natwe twishime. Ikipe ya Real Madrid yakomeje gukina. Kamavinga arekura tirikadiri iremereye,
ibaho deflection arishyura. Rodrigo ashyiramo igitego cya kabiri, Real Madrid ibiri hejuru, ariko siko byaje kugera mu gice cya kabiri ikipe ya Man City yaje kongera iraza itsinda ibindi bitego bibiri, biba 3-2 ku munota navuga nko nyuma rwose. Murabizi abakurikirana Real Madrid muzi umukinnyi bita Valverde, amashoti ye, umuntu bita Vini yamushiburiye akantu rwose, nta kindi wageze ku kirenge cya Valverde, nta muntu uri imbere, nta kiyawuboneje mu izamu, namwe murabyumva. Ibyo bitego akunda kubitsinda, bagiye bakurikirana mu match mu matsinda, mwabonye igitego watsinze Napoli mu Butaliyane, agira amashoti tire kadere aremereye cyane, match irangira ari ibitego 3-3. Ni ukuvuga kuri wa gatatu baraba bari Manchester, mu mujyi wa Manchester kuri Etihad Stadium, aho baba bakiriwe na coach Guardiola. Turamenyereye ko amakipe ari amakipe afite abatoza basa nkaho bafite ibigwi b'abahanga, cyane cyane umutoza Ancelotti bitewe n'ibihugu yagiye acamo ibikombe, niwe mutoza wa mbere umaze gutwara Champions League nyinshi kandi mu makipe agiye atandukanye. Ndikumva niba nibuka neza afite Champions League 5 amakipe agiye atandukanye. Guardiola nubwo afite Champions League ariko ntabwo zifite mu makipe agiye atandukanye, afite muri Barcelona akagira no muri Man City, ariko umutoza Ancelotti afite 2 zo muri Real, akagira iyo muri Milan, akagira izo muri Bayern, akagira iyo muri Chelsea. Urumva ajya afite Champions League nyinshi kandi mu bihugu bigiye bitandukanye. Ni match izaba ikomeye, tubibutsa yuko izava hagati ya Real Madrid na Man City, izava hagati ya Bayern Munich na Arsenal. Murumva rero turacyaryoherwa na match. Ikindi si izo match zonyine zizaba, kuwa kabiri hazabanzirizwa n'ikipe ya Barcelona yakoze akazi gakomeye, aho yagiye gutsindira ikipe ya Paris Saint-Germain Parc des Princes ibitego 3-2, aho abafana bamwe na bamwe ba Barcelona bavuga ati tuzaza twakire Mbappe ufite umujinya, ufite uburakari. Bamwe bakanatebye bavuga ko afite n'ikimwaro kuko match ibanza nta kintu yigeze akora kandi ari umukinnyi ukomeye. Umukinnyi bamwe na bamwe batangiye kwakira yuko bagomba guhangana nk'abakunzi ba Barcelona n'abakinnyi ba Barcelona, kuko biteganyijwe yuko muri Sami igiye kuza agomba kwerekeza mu kipe ya Real Madrid, aho bazaba bafite ubusatirizi buyobowe na Kylian Mbappe, Vinicius, Rodrigo, tutirengagije n'abandi bana bakiri batoya kandi bafite impano bagenda bazigaragaza, harimo Endrick ugomba kujoininga ikipe ya Real Madrid. Uziko Real Madrid yamuguze afite imyaka 16, iramutiza yo muri Brazil, ariko season agomba kujoininga ikipe ya Real Madrid. Tutirengagije umwana w'umunyaturukiya bita Arda Güler, nawe ugenda ugaragaza impano, ubwo ni nkaho bakamavinga tutirengagije umwongereza we ntabwo tujya tumuvuga, Jude. Urumva rero ikipe ya Real Madrid izaba ikomeye cyane. Abafana rero ba Barcelona bavuga ati kuba twarakuye intsinzi mu Bufaransa ni ikigaragaza ko 1/2 tugomba kukijyamo. Na Xavi akaba avuga ati niyo mpano ngomba gusigira Barcelona, bategereje ko ngo bashaka gutwara UEFA Champions League, akagenda wenda yibasigiye. Hariho n'inkundura y'uko Xavi batangiye kumutereta y'uko yakongera kontra akaba yasinya andi masezerano kugira ngo akomeze gutoza ikipe ya FC Barcelona, kuko yarabasezeye. Muribuka ko Klopp yatangaje ko asezeye Liverpool nyuma y'iminsi 2, na Xavi atangaza ko atazakomezanya na Barcelona. Ubwo kuri wa kabiri siyo match zonyine izaba, hazaba indi match ya Atletico Madrid n'ikipe ya Dortmund. Ikipe ya Dortmund yabashije gutsindwa na Atletico Madrid ibitego 2-1. Bazakira Atletico Madrid tuziho kudefanda, tuziho umukino urimo ikintu kimeze nk'igikuta kugira ngo uzebonemo igitego, ibintu biba bigoranye cyane. Ariko sinzi yuko
abafana ba Dortmund n'abakinnyi ba Dortmund nabo bazayorohera. Ni ukuvuga ngo izava hagati ya Dortmund na Atletico Madrid izahora izava hagati ya Paris Saint-Germain hamwe na Barcelona. Ku yandi makuru ari kugenda avugwa ayuko Kingsley Coman yavunitse nabibabwiye, tuzongera kumubona muri Elo. Andi makuru agenda avugwa ni tugaruke nyuma ho gatoya kuri shampiyona y'Ubwongereza irangiye mu kanya. Amakipe agiye yitwara neza, andi agenda aganya. Ikipe ya Newcastle imaze gutsinda ikipe ya Tottenham ibitego 4-0, harimo ibitego bya rutahizamu Alexander Isaac. Impamvu mvuze Alexander Isaac harimo ibitego 2 yatsinze nuko uwahoze ari umukinnyi wa Arsenal Emmanuel Petit wakina Arsenal, aho Arsenal yagize unbeaten imikino 49 igiye kuza imikino 50 igahagarikwa na Manchester United. Murabyibuka abakurikirana abafana ba Arsenal, abakurikiranaga Arsenal za 2003 2004, ikipe Arsenal yamaze imikino 38 ya shampiyona y'Ubwongereza idatsinzwe na match n'imwe. Niyo kipe yonyine mu Bwongereza aba yarabikoze, izindi zigenda zibigerageza ariko byagera nko ku mikino 36 bikanga igatsindwa. Arsenal yakoze unbeaten y'imikino 38 idatsindwa, ishyiraho n'indi mikino yagiye ikina igira imikino 49 unbeaten. Alexander Isaac yatsinze ibitego 2. Emmanuel Petit yamugarutseho, yatangaje amagambo avuga ati ntabwo Alexander Isaac akwiriye kugurwa miliyoni 100. Byari biteganyijwe yuko Arsenal cyangwa biteganyijwe ko Arsenal ishaka rutahizamu. Amakuru akagenda cara avugwa n'ibivugwa nuko nanjye ndi kuvuga, bikaba bivugwa yuko bashaka kumutangaho miliyoni 100, ariko Emmanuel Petit yavuze ko bidashoboka. Ati miliyoni 100 bazitanze kuri Declan Rice bamutanzeho miliyoni 100, byo zari zikwiriye kuko yarakoze kandi n'ubu ngubu bigaragara yuko hari icyo amariye Arsenal. Ati miliyoni 100 ntabwo zagakwiye gutangwa ku mukinnyi nka Alexander Isaac. Ese nkamwe nk'abakunzi ba Arsenal murabona ko Alexander Isaac mugenda mukwiye cyane Tottenham nako Newcastle murebe kuko yabakwiriwe izo miliyoni 100, ariko umukinnyi umulegendary wanyu Emmanuel Petit yavuze yuko atagakwiriye kugira iki gutangwaho miliyoni 100. Tubutse yuko Emmanuel Petit yaba yaravuye muri Arsenal, icyo gihe yavuyemo yerekeza muri Espagne aho yari agiye kureba umuryango, ariko ibyo byose ntabwo byamuhire kuko ngo nicyo kintu yicuza, kuko yaravuye mu Bwongereza ngo akajya gukina muri Espagne. Tukiri ku yandi makuru agenda avugwa, biravugwa yuko ikipe ya muri Arsenal biravugwa yuko biteguye neza mu buryo bwose bushoboka kugira ngo bazabashe ngo barifuza gutwara ibikombe 2, igikombe aribyo banasigayemo, igikombe cya shampiyona bahatanira n'igikombe cya UEFA Champions League. Tubibutse yuko UEFA Champions League izagaruka kwa 2 no kwa 3, ariko shampiyona zagiye zikomeza. Ikipe ya Bayern Munich imaze gukina match yitegura ikipe ya Arsenal, itsinze ibitego 2 igira n'ikibazo cy'imvune. Muri Espagne amakipe hafi yose akomeye yakinnye, hafi ya yose kandi yatsinze. Ni ukuvuga ngo igikombe twamaze kumenya aho kizajya. Real Madrid byanze bikunze nta gisiga izagitwara, mu Bufaransa Paris Saint-Germain nuko mu Butaliyane Inter de Milan byanze bikunze izagitwara, mu Bwongereza niho akiri inkundura z'amafarashi 3, Liverpool, Arsenal na Man City twari twamenya aho igikombe kizajya, ariko uko bigenda bigaragara mu Budage Bayern 04 Leipzig byanze bikunze twari tozwa
na Alonso wavuze ko atazanayivamo, ikipe ya Liverpool yamwifuzaga ariko biza kurangira avuze yuko atazigera ayivamo. Niyo mpamvu rero ubona yuko amakipe amwe n'amwe ari kugenda ajera imikino yayo, nk'ubu ikipe ya Real Madrid abakinnyi baruhukije, za Arsenal biravugwa yuko ejo hari abakinnyi bamwe na bamwe atazigera ibanzamo, Man City yarabashize hanze hafi ya bose, kuko iyo urebye ba Foden aribo bari bahetse ikipe muri iyi minsi, ubona yuko uriya mwana w'umwongereza rwose ameze neza, kuko niwe yatsinze ikipe ya Real Madrid ibitego bigera kuri 2 ejo bundi, yatsinze nako igitego kimwe, ikindi gitsindwa na Bernardo Silva. Ni ukuvuga ngo ameze neza. Foden nawe yari ari hanze, bahaye umwanya ba Doku, baha umwanya bagiye batandukanye, ba Rodri bari hanze. Abo bose ni ukuvuga ngo amakipe yose ari kugenda ajera situation y'iyi mikino kugira ngo azabashe kurangiza season neza. Dusoreze kuri aya makuru tubibutse yuko nyuma y'imikino ya Champions League, kuko Champions League nicyo gikombe cya nyuma kiba gikina amashampiyona aba yararangiye, hazaza igikombe cya Euro, ariko mu Rwanda dufite irushanwa ry'igikombe cy'isi rya Karahanyuze. Turabateganyiriza rero kuzagenda tubaha amadocumentary ya buri mukinnyi wese uzakina icyo gikombe cy'isi. Tubutse yuko bamwe batangiye kugenda bagaragara, ababurungi Champions League, umukino wahuje Paris Saint-Germain na Barcelona, umukinnyi Ronaldinho nawe azaba ari mu Rwanda hano mu kwezi kwa munani, yari ahari yaje kureba match y'amakipe abiri yakiniye. Turabakunda, mujye mureba iyi video irangire. Ikindi abatari bakora subscribe, mukore subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona ama highlight, mubone n'ibindi biganiro tuzatugenda tubategurira, igihe tuzabategurira n'ibiganiro biri live kandi akaba ari ibiganiro byiza. Hari andi makuru angezeho avuga kuri Greenwood, ni umukinnyi wa Manchester United. Byo Manchester United abafana barifuza yuko yagaruka, kuba bamubona byababera byiza, ariko sinzi Ten Hag agihari, sinzi uko bizakunda, kuko hari abakinnyi benshi bagiye bava muri Manchester United kubera wenda kuko system y'umutoza cyangwa by'umutoza abashakaho batari kubibona. Turabashimiye rero, mwibuke gukora subscribe kuri channel ya Iris Sport Agency, kandi tubateganyiriza byinshi byiza cyane. Niyo mpamvu twemeye gukora ikiganiro mu masaha y'ijoro, turavuga ngo reka tuyakore kugira ngo uko tuzatugenda tubona update tuzatugenda tuzibagezaho. Mwakoze.